Ego. Sasa rero kirunga ngoma oya yasira babye murabe besusu. Uyu mukobwa akundana na Cyamamare. Kuya pokozo na ukiona ko dawoze umwanya wanje wabure ushangaye nawe uyu mudemu akundana na Cyamamare. Kuko ukuntu baje ngaboro baje baterurana. Weje natangaye kubona Cyamamare akomeye. Vuga ati ngo kubera hano aboro kuno ateye. Ati ngo arimo ibigodoro. Godoro kuri TikTok ne kubana eti kuna godoro kwani hapa kuna godoro mbona yangu ngo aje aboro ngo ari ibigodoro nyeketsino none gerino wewe haya tayi umugore wanje imeze sawa ubwo twe turaza tudahema tutagize iki hama uravuga ati ujya wa mbere nakoze ko ni Stone ujya wa kabiri ni naka kwagi rindiki harahiye jewe nta kintu umusheri wanje yokora sivyo sindamuharira turi kwisi kandi umaze gutahura yuko uri kwisi kandi si kontrolwa na shetani menya ko nawe byo kubako abura bakunzi basenga media kanize ko meze neza byamani bya twese akukuramuka ni kubw'ubuntu bw'Imana amazina ni Dennis Stone hama murakunzwe cyane bye bye Imana ibahezagiye wandi tuko turanza itabi asiye kwere Ibrahim kandi sinu kurungu yasigenda yicangamwe na skanka unaona skanka ugatushiramwe nakaje gafego gacanga yego bro skanka general twise umunsi umwe mbaka nanza ona niko nabiba utangura guhamagara sisi ngo we sisi mushikanje oya sinangura ndi muhira mbona yani ntanguye gutwara imoto mbora tuduga imisozi dusimba musima imotivisa amababa yaboro ni nziza gusundi mwanya nimbi none Ivanisa fresh boy meze neza cyane nika ubu rero amasinema yabaze guhindura amazina ku y'amazina abavyeyi banyu babise nkaje uzi ko atamuntu umwe azikuje nitwa niyo nkuru Deni nano umuntu umwe abisikana n'umuntu umwe azokwigera abimenya umuntu abimenya wenyene nujya tanga amabivuze we nujya tanga ama passport n'amakaranga muntu yego nana izina ryanje we what the fuck to ndavuze izina ryanje akaruturaga navuze ko nitwa niyo nkuru Deni amazina yanje yanyaye wabivuze ingo nagasoye ingo ariko cufata we sisi ati ngora nawe ibiraya ndakaswe yani content ego sasa rero kirunga ngoma oya yasira babye murabe besusu uyu mukobwa akundana na Cyamamare kuya pokozo na ukiona ko dawoze umwanya wanje wabure ushangaye nawe uyu mudemu akundana na Cyamamare kuko ukuntu baje ngaboro baje baterurana weje natangaye kubona Cyamamare akomeye sikupendaki mzee sikupendaki unajua kama sikupendaki kuya hapa ingo dukore ntari ingo dukore ingo rero manza mufutira ibintu byawe oya na ushangaye wa mu mwanya nawo manza mufutira mfuma ndawure hamanza mufutira nta muntu umwe ashobora kuri umwanya umwanya Jesse ashobora kuja muri kiganiro none gishoboka nari ibintu wundi umaze kuzamwe nta kibazo fata ifoto kwanza manini cover akichama bose ko nabibi mimi sina bibi ufise umukunzi ariko right now nae sa rero mbere ko tugenda yani kubigari yani kugira ngo tubaze kwa tushire kwanza yani aba fans bawe kuko ngahanya nabo ngiye gushinga kubafana gusa basenga media yani ariho na fan base yawo abantu basanzwe bagufana ko yani Ivan urikani mu acteur nyene ukora neza kandi ampisi karriere yawe ukaba warayitanguye ukiri muto ya cyane so Ivan ndashaka yani araga prank idigeze gukoresha abakobwa baraho ubuherutse ko kugira ko gutelefona abakunzi babo bagacavuga amajambo kanaka yani before ko tujya mu yani mu biganiro kuko byinshi barabikuzi ko irafata neza ushize ku munwa just this way yani barakoze akoze nyinshi yani imanga nk'ibisanzwe kuratwika kwihanga ikigore nka kiriyanya ngenda kaze the craziness nyine kaji twikiramo nyine nk'ibisa kandi no ngaha anya kandi bavuze ati ngo intwari y'umugore iyi movie mugiye gukora ngabona nyene twene bari intwari y'umugore yego intwari y'umuryango intambara ingwano y'umuryango bari ingwano y'umuryango yo so that
tuganira tupiga ka difference man. Tugende tuganira. Sasa rero Ivan nashaka utelefone. Telefone nde? Umukunzi wawe kuko wavuze ko utafise umugore akufise umukunzi wawe. Telefone umukunzi? Yego. Oya hanyuma umaze gutelefona umukunzi wawe ndashaka rero yuko ugira iki umubwira ati umva be je ndafise ikibazo ngomba kubarira. Bro je ndi single rero kuri kwa nyako nari nasa gasuzuguro. I am single boy nigga. Nta mudem nta mukunzi fisi. Yeah. Of course. Yeah. None se niwo bazanye ko yanyihakanye tubigire gusa. Yeah. Je ndi single mu byumve. Oh my goodness. Yo reka ndabwira. Kubera ko iki gihe turimo kiragoye. Sibyo? Kiragoye kwizera umuntu right? Twahuye na benshi batari serious kandi twabona ko bari serious. Okay. Yeah. Kuri byo rero je mbamona mw'umwanya. Je ndi single. Kubera ko nuwo twoba tuyaga ducata ntaranyire ku seri. None Chamamare. Nagomba ndakwandika babisije. Kujya kuntu ukina uri Ivan uyani ukina uri umuntu umu intellectuel ukuntu kurumva bisobanura yani je ni gifaransa uvuze iyo je yani mushaka gukina nk'umuhanga ukira nk'uri umuntu utahura ukina umuntu ufise urukundo rwinshi cyane mbega bisigura ujya Ivan tubona mu mafilme siwe wanyawe mu buzima busanzwe gukorana ubuhanga ikintu cyacu cyose kugishyiramo ubwenge no kugishyira for example nka filme Imanga sivyo Imanga waremeye uramufasha Aline afise n'umwana kandi angana na mama wawe ariko urugero rumwe na mama wawe ariko uremera unamukunda ku buryo wemera no gutandukana na mama wawe uvuga ati je ndagiye kubana nawe none nimba ubasha kugira umutima ukomeye nk'uyo wonya wo kubasha guheba mama wawe kubera umugore angana na mama wawe nikiye kibazo none wohura naco mu buzima busanzwe cyangwa umukobwa wita wowe umukunzi wawe yobasha gukora yani ni wakire cyangwa n'umuharire ku buryo byotuma mukomezanya kuyo kubona nyene mu bikora mu mafilme drewe ukomeze muri filme basi kuntu act yanje no buzima bwanje uwo ndiwe wanyawe jewe sivyo bisobanura iki nyimba je muri acting nkora ibijya bintu ukabona ati bijya Chamamare n'umwana mwiza arashobora kuba ariko akoresha ubwenge mu bintu byose no mu buzima busanzwe ni comedy jewe nta kintu umusheri wanje yokora sivyo sindamuharira turi kwisi kandi umaze gutahura yuko uri kwisi kandi si controlwa na shetani menya ko nawe byo kubako mbega bikubaye ko wo kwifuza ko harigwa nta muntu numwe atifuza guharigwa je rero manza nkamenya umuntu turi kumwe uko ateye hari n'abantu mani batazi gusaba imbabazi ariko je maze kumenya yuko uri muri ya category utazi gusaba imbabazi naho nyene ndakubabarira atani imbabazi wansabye ahubwo je nkanakwereka yuko nakubabarira akaba ari je ndagusaba imbabazi nyuma yo kumubarira murakomezanya turakomezanya none nimba ufise umutima umeze ukunya ni kubera ko uyu munsi uri single uno munsi ni kubera ko ufise umutima uharira ukanakomezanya no gukundana n'abantu uyani bakubabaza impamvu ndi single ni kubera ko hari ukuntu iyo ukomerekeje mu rukundo ucumanza ugatuza gatonya kugira ubanze cyangwa urabona ukuntu umudemu wanje abereye hari umuntu yavuze ati ngo sisi kuri TikTok yavuze ati ngo sisi ngo sizi ngo nakure ngo ibisusu ngo vy'ibigodoro akoko ari abantu bashira bijya bintu hano aboro ivuga ati ngo kubera hano aboro kuno ateye ati ngo harimo ibigodoro godoro kuri TikTok ne kubana eti kuna godoro kwani hapa kuna godoro mbona yangu ngo haja aboro ngo ari ibigodoro yeketsino none gerino wewe haya tayi umugore wanje imeze ni kwimeze sasa rero sisi niwe hosting aha namwiza akazi ubwo rero tutenda kukunaniye so presenter rero amadero tukomeze kuganira Hello guys, muraho meze neza tuzokomeze neza uko biri kose ni Sisi na Stone. None guys mubona ko je nkora akazi neza kuruta Sisi. Bamwirukane muri senga abanyera akazi je. Kubera ndabasavye ba. Kubera kaga code nyine. Agenda abe mu wife house. Asabe kotexe azarasaba kotexe bayimwime. Bayimwime.
ugasanga ariko aramaramara ubwo rero wa mugore agaza wewe kuzirondera ahandi bakamuzagamuwa ikibazo cyo yani ubwo ugasanga bibaye ngo bugende kaza yani kuzagamuwana yani kugitanga none umwimye none uri kurakora uri ku kazi sivyo wewe uri ku kazi kurakora kandi mbuko arazi kuzukora none ico oya ico yani igica kikubuza rero wa mugore wowe kudakora n'icyayi none erega ubuzi umuntu ashaka kurondera akazi akabura kandi yakarondeye bikanka yagerageje sivyo none ndaguha example turabizi neza yuko none kaka nta bagore benshi usanga bavuga ati jewe ngomba umugabo wanje arakora yeni kusimu kujimakie ibintu byose n'umugabo make up kulala kuamka ibintu byose n'umugabo oya biravana uko umugabo amufasha uko umugabo wose uko ari kose umugabo yo gufata menya nawe kwirondera exactly kuko mwarahuye mukuze of course umenya ati n'abantu basinye kuzobana imyaka na mirere kugeza bapfuye anytime wanaweza kuachana bro okay siku mtaachana utaishi kivipi utaishiaje kuko ntabwo ari nyoko inyuma y'ibyo ucutangura kubona ati je byarabaye ubuzima ndabona bugiye kuba ndase ucutangura kubaho gutandukana abagabo babuze abagore gukora abagabo babuze abagore gukora uwo mugabo ni kijuju oya ntabwo ari umugabo ari kijuju ahubwo niyo mugore uba warabonye iki muri uwo mugabo wawe cyo tuma wumva ko utagomba gukora ahubwo nawe wo kwiga kurondeza ikintu umugabo gituma akubwira yuko bidakunda yuko ukora yego kuko kira muntu ngaha kuri iyi si yandikiwe gukora kugira beho nuko honya kandi ikindi naco umuntu ashobora kugira umugabo wundi umuntu ashobora kugira undi mugore ariko nta muntu yogira uwundi mu mama ngo mama wiwe ngo shagire umugabo ubwo rero ubwo rukundo kugenda ukunde basobanyu mububaye basobanyu ariko yani mugiye tuba tukiri ngaha ku isi cyambu cha mama yabivuze neza ati iyi si yarabaye nabi cyane nta kintu kimwe cyo kwizera umva irondere wewe kwanza wirondere ni witora banu uwo muntu mwe muri kumwe uzati anytime ntazi turashobora kugira uko kuko umuntu mudashoboye kugira uko konyene ni mama wawe ariko umuntu mushobora kuba mufitanye abana 100 amaparasera ama business mwarubatse amahitaji biki nibiki muravana naye ni mwavana wicaye wagaritse amatako kumeza ngo numugore wa boss yeye ni bangahe boy barabagore ba boss tubasanga hajyanye mu nguni kandi bahora barabafite amafaranga cyane gose ego guys biro bintu cyamamare avuze mani ningingo biro boro cyamamare avuze ningingo mani mukura amaboko mu mufuko mugende mukore no gukora amasuku mu gisagara kubera ko iyonya ni yani nihangiro ry'umukuru w'igihugu nyene kama kawaida gisagara ushaka kura nuko agwana akazi zose ngo iki nawe ugiye gukora amasuku mu gisagara bashagura n'umuntu ashaka guhereja akazi kubera iki uba wasohotse mu rugo banabisega ngubwire imana kugira iguhezagirira mu byo ukora exactly ni wicara burya imana uzoyibwira ati ngo nshaka amafaranga nayo ikakubwira ati kura amaboko ugenda ukora we ni waguma ujyamye ukaguma umeze ukatera bisho nzoronka utaishia nzoronka cyamamare musanzwe wowe ubasingo ryari jewe wowe basingo ryari tuko turakora wowe ubasingo ryari akana sindagasana ko wowe waje uvuga ati nguri singo kandi ngajya boro ujya mukobwa aje kumbwira ibintu mu gutwi mwaje muteruranye n'ama TikTok nyine mu gatiktokangisha ndabisobanura fresh sivyo bahehesi b'abastare jewe sindi umuhehesi turi muri tournage okay twaje muri tournage duhuriye aho hanze sinokubesha gusa nibyo ukumvikana kubera ko tuduga nitoyaha turakorana hari filime turi gukorana ni system nk'iyo filime sibyo apana ngo ago kujya umuteruye nyene umuraba nyene eyes contact nyene biri muri filime yani kama it's just like inabidi tuzoeane kwanza ili tukiwa kwa tuzo apana mane kubeki wa ndetse nka bipresenta ajya mu bantu yuko ari sheri wawe nawe ukaniacha tu iso kama ni fezeresha Tekana ko ndarondera inzira yo kumucira sisi hasi yani muri senga bagenda kora ngo biri officiel oya boy urazi kintu ndakuno kwereka ariga ni wambajije ako ni rusa kubajije kubuta ni nubu narwo wagiye uravuga ndapowes sinahaririye sina commentaire sinatangaye nta kintu na kimwe cyabaye ahubwo nabumvirije ndavuga ati abantu bari mu biki Ndakunda kupoza question. Waje muri tournage sivyo? Hagati
ndibaza uriyizi urugero rwarukirako mu gukina wawe sivyo urugero rwanje aho garukirako mu mu gukina Okay. hagati ya film na comedy kubwaho ushoboye iki hagati ya uri gukina nyene uri serieux na comedy ushoboye iki urazi ndakubwiye nta munsi n'umwe jewe mvuga yuko nshoboye sivyo umuntu akureba niwe avuga ati burya nakarashoboye sivyo abo basi bakuraba rero bakubwira yuko ushoboye iki urazi ikintu nakubwira duhura n'abantu babiri batandukanye hari abantu benshi banze muri comedy sivyo uwaza nsifiya muri comedy akavuga ati ewa na urarenza ugasanga zirya filime ntazazi hari n'abandi biyubashe barabazi zirya filime gusa sivyo baza wansifiya mwazirya nyene filime babonye bijye bya comedy batarabona burya rero twebwe mwiyisi hariyo kategori zibiri tubayemo abantu bari seri bakunda ibintu biri seriye biri pose n'abantu bakunda ibintu biri bizarre byo kujagarara byo gutwenza sivyo abo bantu babiri bose jewe ndabafise sivyo kandi umwe wese ndamushimisha mu buryo bwiwe okay yani kibazo ni kiyinya nimba uvuze ati ngo ntabwo uzi icyo ushoboye apana ngo ntabwo nzi icyo nshoboye wavuze ati ntabwo ukunda kuvuga yani icyo ushoboye ati sinkunda kuvuga ati ndashoboye yani kibazo kunya rero ari hariho yani akagwi k'abantu okay urabona aba Siyoni ziranotse urabona Siyo ziranotse agukunda kubera ukora comedy Siyoni agukunda kubera ko yani agira yani ukora filme sasa rero Siyoni agiye kuguhereza 1 milliard ziranotse nagiye kuguhereza 1 milliard Siyoni agukundira filme ziri serieux ujya nawe agukundira comedy wogenda gutora yahe onye babibaye uko bica bigorana reka basi ndakwishira kijya kibazo neza kuko akubona umutego jewe hari umutego wontega sinda wishura sivyo kubera ko mwumwanya ndi muri filme cyane kurusha comedy sivyo kubera ko ibiraka byinshi biriko biraza ni bya filme bisobanura yuko nshoboye gukina filme serious kurusha of course kubera ko mwumwanya ibiraka byinshi biza ni filme kandi filme nyinshi ndiko ndakina ziri seriye comedy nameze nk'uyigirane nk'uyita gato nabonye kwa Samba Fambo usige ugenda gukora comedy naragiye rimwe kumufasha ariko sinataye oya umamagaye ndashobora kugenda gukora kubera ko ndabishoboye ugwego ugeze ko uri muri gwago wavuga ati ngira story kwanza mbanze numve ko ndavyibuka no muri manga uza muri manga ibandanye story imeze gute ndavyibuka turi kumwe na Jize turakubya bro ubyumve pe ko bikora imeze neza none kwe Kisamba Famba tabanje kwanza gukubwira story ye kijya kiboro wagiye gukora kubera ko binyuze ko bishobora kukwicira fan base yawe kamanura hasi of course rero impamvu ikintu cyabaye nyimba byagenze gute kujya ikosa nikosa ari ikosa sikoze ikosa ni gusubira mu ikosa rero jewe brandi wanje nubatse iri tofauti ni ya Famba right now okay je nubatse brandi wanje biri seriye movie ziyubashe mu bakire okay ntabwo ndi muri bijya iboro biri bizarre byo gutukana byabakoresha umwanya nabandi jewe nubwo nokora comedy wanje ntikoze kujya sasa rero ndashaka dukora umukino fata mic komeza ndani ngo rero bebe yo ngo bebe ibaje ndo mukagwa tuteruye kushaka sitana gashatangaza kari umushiro kugumuhoza Western ubu ni shemu si shemu ni shemu kwani shemu kama mimi ikiwezekana wewe ukisepa ukifariki ukidate okay kama ningali muzima ukishamuomba na kukubalia mzee nta gaso ameamua si maamuzi ni ya kwake tena sio mtoto umvise bebe tujesho mu turamwuga amaso urabona agarara ngaha size weduhereze mic sasa ikintu gihari ngaha ndashaka uze gufata kano gatoke kano ugakoze aha yani umwe wese je na Cyamamare ndaza yani gorora ukuboko kungumiza ukuntu turagira kuno kuntu urabona na Cyamamare arazana agire kuno kuntu urabona hama ucuvuga ati uyu ni Cyamamare uyu ni Stone
uko nyene sawa gorora ukuboko twe turavuye muri kamera turavuye muri kamera gorora ukuboko kugira ngo utamenya aho twaziriye gorora ukuboko gorora ukuboko sawa ubwo twe turaza tudahema tutagize iki hama uravuga ati ujya wa mbere nakoze ko ni Stone ujya wa kabiri ni naka kwagi rindiki harahiye umva turaza tugaruka ngaha kandi hama cyo tugaruka kandi gacho tubwira wa mbere ya Stone yego nubundi naribi ni bo usijuka muone reka kora sawa it's okay ubwo turaje rero sawa yani turaza tugucishe ku kuboko kuno kuntu kugira ngo utankora hose gatonya amasegonde atatu amasegonda 3 sawa ubwo tuje duhoze umunwa turayugaye kandi haje umwe yego kandi duhera tuterura amaguru ko wenda ushobora kubuza ukungene ntambuka sawa sawa ubwo turaje kuri kamera rero kura kakabori igitambara gikure tugereye indosho sasa tupesho ubwo muvuge sawa umunyene ndabugo rukundo nkunda bamuvuga ku munwa ndabikwa metrije rumwe muri mu gitanda so Stone yari wakangaye chamamare yari wakangaye kandi uvuze ati ngo Stone yari wakangaye uvuga ati yari uyunya kubera ko nyine byarukuru kuno tantararara yo kumaza ngo kubera ko byarukuru kuno sawa amna nawo mavuga nimero Stone yari wa mbere chamamare yari wa kabiri tumukomera amashi sisi ararenze kubera ko ntabwanzi yego kabisa sinigeze nzaje juste nukuri none urazobibona kuri kamera oya ichike none nuzi Jena focus inzezi usi yani ametantore bya bindi avuga ati ngo okay oya zaheze ikibazo siko none je sindi muzima none nuzi nekabe bavuze ati muri bari yanya Stone ntabwo rigize numva mu kiganza cyawe muri game yo kumenya umugabo wawe ari oya none ntaguzi Egishigezi suko nari kuza papa nu cameraman ingenzi ndi wakawe bisigura ati wowe wa focus yani utantoneshe abantu babiri ambisa wowe watantonesheje ya nagasaki naribi nanzigo Seramwe nagisima kamera nawe yemereye kugira mwiki none skazi rero ni yani chamamare katugushimire sana merci kwa we sasa yani nilikuwa akubwira ati je ndakuzi sana ko sisi yarigeze kumbaza ikibazo ingo nganzutse hano sisi yarigeze kumbaza ati umvira sisi yarigeze kumbaza yarigeze kubwira be yari ndazi ku mubiri wawe wose uteye none oya be buretse kwanza buretse none se umubiri uku gato ina nyene nani seconde oya mbisa nani seconde imwe ya igipapuro nani seconde urabona uko umumenya mu seconde rero ne mu seconde dusubiremo gusubiramo aya nta mahirwe ari ubuzima buba budasaba amahirwe agira kabiri oya gusa ni sawa ariko gusa ni sawa neko sawa ko wanka nene cameraman yari oya umanyina wabitoye ni kuri je nari wa mbere nzira ari wa mbere urabona rero uko buraraba ikimwegwe ngaho ayo gusoma ngenda ndamufukamira nyine imbere yinuze nari wa mbere be chama asante sana mzeka turi gukora akazi ka merci boy kandi thanks sana man kandi felicitation nawe mwagiye gukora filme ejo hari nganye no yanuze yitwa ejo filme yitwa ejo yamwagiye gukora ruguru yitwa gutege film oya ntabwo mbizi byitsi ntabwo nzi niwe ndoro mu acteur so rero famille sisi yatsinze
Nivyo nije naje. Uranzi be. Pe unanijua. Kandi urabe ugomba kwandika indirimbo ya Senga Media. Kandi ico jambo nakujua mume wangu. Be ugomba kushyamo Senga akarimbo ka Senga Media. So umushimire. Urindira. Guys bagabanje ndamuzi kandi 100% gusa bampaye isegonda isegonda imwe ntiyareze kandi oyumviriza oya be burese gato bacibashiramo umuntu atarimwo be umva umaze kuvuga ati ngo 100% none umviriza biba bisobanura ati rero nubwo n'umuyaga ukunena rimwe womenya basi vuga 90 na kangaye kwijana basi 90 n'ibice 99 kwijana sawa yani ko kamwe kaje anje katumye utamumenya yatamenya aho ni sawa kaya gatuma utamenya yuko ataje kubaho kujyama sobanura ko atazi n'akamoto kawe urimenya nawe bro exactly imagine bro urati imbere yiwe urakoze ko sivyo nanakuze manja kandi mara ukanura kavuze muzuru kungene mota uraduteranije mani turabisubiramwe inyuma ya kamera kujyama n'ivya twese kuramuka nukubwuntu bw'Imana yari Daniela yari Stone rasisi ari cyamamare Ivan